Docteur Aboubacar Sidi Sow mi salmini on. On jarama. Donald Trump hino fuɗɗade laamu ko ɗum woni manda makko ɗiɗaɓo caggal immade moye ngu waɗi duuɓi 4. Donald Trump noon gila o suɓa hoorejo Amérique waɗi ko fawi lebbi 2 woodi piiji buyɗi o holli e nder politique Amérique e politique windere e yiyago moɗon ko pellital hongal mawgal Donald Trump adoto ƴettude so jooɗiki e ngu laamu. Ko mi ɓuri sikkude kon e ko wi kon ko fii o immigration fii yimɓe wonɓe arde gaaɓe ɓen ɗon noon o yettanayɓe feere kono ɓen kadi ko yo anndu ko groupe uji 3 woni e mum na fof na gootum woodi woɓɓe arduɓe e gandal arduɓe e jawdi ma ari gaa naati jangi ɓen noon ko groupe feere yimɓe tum ɓen ɗon ko jom feere en jooni ɓayɓe mari jawdi e mbawdi ɓen ɗon mi sikki ɓe nattetaake no woodi kadi woɓɓe hara haaju maɓɓe no e maɓɓe ɓe arii gaa ɓe feewi ɓe gollii ɓe bonnaali sariya ɓe waɗii famille ɓen ɗon kadi mi sikki mi noytaaki si juutoyi ɓen ɗon kadi fof ɓe ndaaranayi fii maɓɓe no ɓe heɓira kaydi jooni noon no woodi groupe tammon ɓen ko arɓe bonni sariya gaa wara jatta kansa ma fena ma wujja ara ko bonnuɓe sariya ɗi naati nder gayi naa bonnuɓe sariya fiino naati criminel ɓe ɓen ɗon noon ɓe nattayɓe mi sikki ko ɓen ɗon ɓe woni fuɗɗoraade ko waɗi ɓe tawii kadi hiɓe ɗuuɗi arɓe gaaɓe ɓe annda ko njeɗo fof no innede ko 11 millions ko 22 millions ko 19 millions ɓe tawii ko telen $11,000 nattata goɗɗo hay kamɓe ɓe alaa danɓe buyi fii marugol ɓe ɗumaji fii nattugol ɓe no fof kadi ko kaalisi. Jooni noon docteur so firten ɗon seeɗa hiɗen nganndi woodi Afrique naaɓe woni ko Guinée naaɓe woni ko Mali woni ko Sénégal woni ko Mauritanie dilluɓe yalti e nder leyɗe maɓɓe e ɗi lebbi walla duuɓi feƴƴuɗi ɗo ɓe rewi Nicaragua ɓe naati e nder dawlaji ndentuɗi Amérique mbele ɓen no tawa e ɓe limuɗon ɗo. Aɗon anndi ɓen ɗon fof ɓurɓe ɓen ɓe naati ɓe o yimmo ardini gaa e avion arday e visa ɓen ɗon ko groupe feere fayda naa bonnuɗo pandi ɓe ndartano yeyɓe kono mi yiyatoo hunde wotere fewndo ɗo gooto waawataa o yeetaade ko waɗoyta ko affaire politique kon tigi kambata kon e kon tigi yiyata kon naa gootum. Donald Trump e nder laamu makko aranu o jogananooki Afrique inde moƴƴere o araano e nder leydi Afrique hay e wootiri wooduni tuumuɓe mo wolugol konnguɗi muusiɗi wurinna e hoore leyɗeele Afrique hikka ɗo kadi ngu laamu makko ko honno saati wawde faade Afrique. O e nder ɗii duuɓi feƴƴuɗi ɗo piiji puissance ka aduna jooni wano o guerre Ukraine holli Amérique wondema fayda Afrique yahiino e juuɗe chinois e russe ɓe tawii jooni wano ñaameteeji ɗin Russie woni iwde ka kollaade russe e Ukraine woni iwde fii Afrique kamɓe ɓe acciino remude ñammina Afrique eɗon anndi noon ɓe innayi quand même wo jogiiɗo biréduwal mangal kon jogii ndimu maanga awa jooni Afrique on guerre Ukraine Afrique jaɓaali kondanude Russie ɗum ɗon kadi holliiɓe wondema kadi piiji ɗin fof ko Chine woni iwrude ɓe tawii jooni si ɓe wedditike Afrique ɓen no yahde e juuɗe chinois ma juuɗe russe ɗum ɗon kadi hulɓiniiɓe majjinii fof adunan fof kono noon yo Afrique en kadi anndu wondema ɗe leyɗe dariiɗe fof e adunan fewndo ɗo ɗi deuxiéme guerre mondial on lanni sina hara ko Union soviétique luttuɓe ɓen fof ko Amérique walli ɓe dari. E yande moɗon docteur Donald Trump o waylay e darnde makko faade Afrique e o manda makko hikkaajo ɗo kan kadi de o wayla par ce que hari o acciɗi Afrique hoore mum wano démocratie na haaju makko ɗum ɗo fof ɓe ittino fayda mais fendo Biden ardi ɗo arti ɗum ɗon fof warta ka agenda maɓɓe piiji puissance ɓe tawi wondema ɓe arta Afrique Amérique ɓe ara Afrique golla si Afrique ɓen kadi noon no waawi ino feewi ino anndi ko faala ɓe waawi heɓude piiji buy e juuɗe Trump kono noon koye ɓe feewi ɓe annda ko ɓe faala ko faati e Ukraine nde hare muusunde hakkunde Ukraine e Russie Donald Trump kanko holluno so ari e laamu e nder ñallal gootal o waawa e dartinde ɗen hare ko darnde honde o waawata jogaade ko faati e nden hare ko si o ari tun goɗɗo annda ko honɗum o miijino kono noon no woniri ni fof faami wondema piiraama ton no waawi wonde buyronki kono noon innugol kadi darnayi guerre on e nder ñallal ɗum noon kadi na wawata wadde
joni noon ɓayri himo waawi kanko yewtidude e Putin joni hara yiiɗen habdi. ɗen anndi ko Amérique dawlaji ndentuɗi Amérique woni e jonnude Ukraine kaalisi, woni e jonnude Ukraine kaɓirɗe ɓe na ɗum arme e Francire. Donald Trump jokkitoto on politique ɗon walla o waylay mo? ɗon o wata darnude ɗum ɗon. Kamɓe naamu maɓɓe si Russie hendike Ukraine ɓe lamdoto kadi ɓuri ɗum. Donc ɓe joni ɓe darto ɓe walla Ukraine darto. Kono koyo nganndu kadi ɗi mbuuɗi wonɗi yaade ko ñamaale. Ɗimmum ɗum kadi ɓiɗɗo Amérique ay gooto ala hibbude toon jiijam mum. ɗin kam moƴƴineede gaa ko gaa ɗi wonaa moƴƴineede. ɗin kaalisiiji ko gaa wonaa gollireede. Eɗon anndi Donald Trump ko njulaajo taw. Njula yiɗaa perdu kaalis. Docteur Aboubacar Sidy Sow, mi yetti on sanne, on jaarama. On jaarama.